ты у меня куда-то исчезла. Да? Да. Давайте. Давай. Что такое? Проиграл. Что-то с телефоном происходит. Перезагрузить. Вообще не могу. Свет, 13:30 начинается Спектакль снимаем. 13:30 написано? У меня написано съемка спектакля, а не торжественная часть. 13:30 написано. Всех написано? Значит, начинается 13:30. Давай, загружайся, вот. Сейчас я. Почему? Этот онлайн посмотрит человек 15. Да, и все. А среди них просто будет самые важные 2 человека. Для них будет ну, по идее-то, да, просто взял реально Молодец. Нет, наоборот, это знаешь, на этом помочь ученику. Ну, сама хорошая. Как Русана Мирамальская? Алло. Может быть, там ничего. Да. Там Время 13:30. Там написано съемка спектакля. По времени понятно. По времени все правильно, я совершенно с вами согласен. Но написано съемка спектакля. Торжественная часть не написано же. Торжественную часть снимаем? Все, вопрос исчерпан. Добрый. Да. Ну, конечно. Если мы одной камерой. Одной камерой. Это телевидение могут 3 камеры, 5 камер, 8 камер. А мы же по камерам. Мы же в интернет ставим. Я так просто подумала, что это просто концентрация. Нет, никакого смысла. Я и филармонию даже снимаю, и в Романовском театре одно и то же. Мне кажется, сейчас тоже. Потому что я подальше и стараюсь, чтобы больше правильно сделать, чтобы все равно оттуда будет. Нет, а вы можете сбоку встать, у вас крупнее планы будут. Если вы будете в среднем плане хотя бы снимать, вы можете перезаписать. наша работа, Вот это вот, это не наша камера? Нет. Проще вам, наверное, где-нибудь сбоку. первый концерт закончился, Славчик вот оттуда прям кричит. Если вы будете если вы будете делать типа монтажа, как бы с 2 камер, вроде бы, да? Потише, третий концерт. Поэтому я вам предлагаю встать здесь в проходе, в первом проходе, Потом еще один сбоку, концерт. Сидим, и ждем. снимать средний Кто круг. сейчас подойдет, кто что скажет. Пошел директор. Средний круг. У меня будет общий средний. И тогда вы можете при монтаже все это совместить. Окей? И тогда у вас будет вкусный Вообще жизнь спектакль. такой тратительный режиссер. У нас на Так сайте все есть испортили. Я сижу, из экрана ровно, короче. Я на меня вот так вот прям. Я прям стою, молчу, и я говорю, знаете, я говорю, вы сейчас так вовремя вы подошли, заржали, Вячеславович там что-то, как мне там что-то сказал, ну, типа, все это. И они говорят, да, как что, ну, как все сказать. У нас это оркестр был. Я Чувак, посмотрите. Жень, мне понравилось. Да. Вот здесь чуть-чуть, да, товарищ? Она говорит, Я бы предлагал поставить сбоку. Нет, нет. Вот, видите, сейчас. Вот это общий план у меня. То есть вы вообще не влезаете. Но вы будете мешать жюри или кто-то поменять. Хорошо. А если здесь кто-то будет сидеть?
Конечно, Вот поэтому я вам и говорю. У вас будет фоточка, так сказать, и, возможно, еще мы попадем. Вам я постараюсь еще. Лучше вам стать Богом. Поступите вам сам. Бог лучше стать, снимайте крупный, средний план. Общий не снимайте, снимайте общий. Потом мы смонтируем. Я как не ставили бы здесь. Он хотел, я а вот здесь радиоволны. Вы залезаете в Татар-Информ, вот адрес точно называется, туда залезть, курить. Ну, а так Потому что он 1,5 часа. Вы можете сейчас... На везде базар. Вот адрес возьмите, я точно скажу. Это от чего? От краб? От ног? Видимо, он и так переносится. Здесь же радио частотки, нет? У нас же все по Нет, дело не в этом. Да дальше. Наверное. Девушка без чувства. Это что, это ваш сарказм, что ли? Что вы тебя? Можно они понимают специфический татарский язык? Я думаю, что нет. Хоть на китайском скажи. Так, у меня почему-то цветовая гамма не нравится. Нормально? Hürmetli tomoshabchilar, sizni Shamil Zakirov ismidagi Tubak aro teatr kollektivlari baygisi hisoblarida ko'rsatilajak spektaklda ko'rishingizga cheksiz shodmiz. Spektakl boshlanar oldindan kassett telefonlaringizni tovushsiz rejimga qo'yishingizni, foto ham video joylanmalar qo'llanmasligingizni o'tinamiz. Sizga ko'ngilli kechirishlar ham unutilmas mezgillar tilab qolamiz. E'tiboringiz uchun zo'r rahmat. Как получается, что там, может быть, нельзя будет скачать. Смотреть можно скачать, не знаю, бывает такое. Ну, вопрос не ко мне туда. Да, вот. Это уже причина не только У наша. вас слышится на флешку. Конечно, слышится. Нет. Флешку оставите ник. Материал. У вас есть с чего перекидывать? У вас... Нет, Там но флешку не воткнешь так. флешку нужно воткнуть в картридер. С картридером жирным специальная приставка, которая считывает большая, вот такая большая. Тогда чем-то лучше не самого. Прошу. Давай, Вы, батенька, пишите ветеран. Рассказывается, наш Камилов работает там с 2007 года. ну и пусть работает. Флешка на одном месяце. Твой телефон, да? Да. Хорошо, сейчас. Я там добавила? А, ну у меня нет
эту надпись. Ладно, переделаю. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы ярдәме белән Республика традицион мәдәниятны үстерү үзәге һәм Бөтен дөнья татар конгрессы тәкъдим итә. Шамил Зиннур улы Закиров исемендәге 19-нчы төбәк-ара Идел йорт театраль коллективлар бәйгесе. 250 театраль коллектив. 2000-нән артык катнашучы. 3 сайлап алу туры. Һәм менә алар. 12 иң яхшы спектакль. Иң зур бүләк. Татарстан Республикасы президентыннан 1 миллион күләмендә акчалата премия. Данлыклы Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә спектакль кую мөмкинлеге. Идел йорт гадилектән камиллеккә.
Гасырларының караңгысын йорткан, йолдыз булып туган театр. Тукай васиятләрен истә тотып, бик күпләрне әле уятыр. Еллар үткән саен яктын арта, раушан көзгөн тарта театр. Халык рухын киләчәккә илтер, бик күпләрне әле уятыр. Йолдызларың синең театр. Яраткан тамашачыларыбыз, үзешчән артистларыбыз, мөхтәрәм жюри әгъзалары, кадерле кунакларыбыз. Хәерле көн, дуслар! Сезне Шамил Зиннур улы Закиров исемендәге 19-нчы Төбәк-ара Идел-йорт театр коллективлары бәйгесенең 3-нче йомгаклау турында сәламләвебезгә шиксез шатбыз. Тантанабызны рәсми рәвештә ачып җибәрер өчен сәхнәгә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының директоры Илфир Илшат улы Якуповны дәшәбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, театр сәнгатен яратучылар, сөючеләр. Бәйге дип әйтеп кителде. Монда инде һәр коллектив җиңүчедер, чөнки сәхнәгә менүгә алар кыюлыкларын җыйганнар, үзләрен җыеп, театр сәнгате белән үзләрен бәйләгәннәр икән, димәк инде алар җиңүчеләр. Менә Шамил Зиннур исемендә атала әлеге бәйге, ул да гына очраклы түгел, чөнки Шамил Зиннур Галиәскәр Камал театры ал гомер-гомергә халык театрлары белән бергә үрелеп, бергә аралашып яшәделәр. Шуңа да киләчәктә дә мин уйлыйм, бу матур традиция, чөнки чыннан да театр сәнгате ул матурлыкка гына алып бара торган сәнгать дип әйтер идем. Шуңа күрә бу дәвам итер, киләчәктә дә шулай булыр. Инде катнашучыларга уңышлар, жюри әгъзаларына тырышлык һәм дөрес иттереп бәяләү, гадел хөкем һәм инде 9 декабрьдә Галиәскәр Камал сәхнәсендә сез жюри әгъзалары әйткән иң талантлы халык театрын кабул итәргә без әзер. Бәйрәм белән. Рәхмәт зур. Әлеге бәйге Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы һәм Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты ярдәме белән республика традицион мәдәниятне үстерү үзәге тарафыннан оештырыла. 19 ел рәттән үткәрелеп килүче Идел-йорт театр коллективлары бәйгесе республикабызда узучы әһәмиятле мәдәни чараларның берсенә әверелде. Илебездәге халык театрларын берләштереп, аларга иҗади үсеш өчен яңа мөмкинлекләр тудыра алган проект бүген бик кирәкле һәм популяр. Быел исә бәйгегә игътибар аеруча көчле, чөнки театр сәнгатен алга таба үстерү максатыннан Россия Федерациясендә 2019 ел театр елы дип игълан ителде. Бу илебезнең мәдәни тормышында бик мөһим вакыйга. Чыннан да, театр безнең тормышта бик зур роль уйный. Дөньяга карашны формалаштыра, хисләрне тәрбияли. Бу нисбәттән район җирлекләрендәге һәм төбәкләрдәге халык театрлары бәяләп бетергесез эш башкаралар. Бәйге узып баручы елның март айында башланып киткән. Беренче сайлап алу туры муниципаль район җирлекләрендә һәм төбәкләрдә үткәрелде. Беренче турда барлыгы 250 театраль коллектив көч сынашты. Гомуми катнашучылар саны 2250 кеше. Шулар арасыннан 46 коллектив икенче турга үтте. Икенче тур исә 8 зонага бүленеп, республикабызның Ярчаллы, Минзәлә, Бөгелмә, Әлмәт, Чистай, Буа шәһәрләрендә, Әтнә һәм Теләче районнарында узды. Биредә берсеннән-берсе үзенчәлекле әсәрләр тамаша кылынды. Таләпчән комиссия әлеге театраль коллективларны вак иләк аша үткәреп, 3нче йомгаклау турына 12 иң яхшы спектакльне сайлап алды. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, кунакларыбыз,
Бүгінгі кештен башлап 15 октябрьгә кадәр Ленин исемендәге мәдәни күңел ачу комплексында сезнең игътибарыгызга Мөслим, Баулы, Теләче, Азнакай, Мамадыш, Актаныш, Балык бистәсе, Яшелүзән, Чүпрәле, Сарман, Тукай районнарыннан, Башкортстан Республикасыннан килгән халык театрлары үзләренең иҗат җимешләрен бүләк итәчәкләр. Әлеге төркемнәр әзерләгән спектакльләр сезнең хозурыгызга шук килер дип үмітләніп қаламыз. Исегезгә төшереп үтәбез. Шамил Закиров исемендәге 19-нчы төбәк-ара Идел йорт театр коллективлары бәйгесенең гран-при иясе 1 миллион күләмендә акчалата бүләккә һәм үзенең спектаклен данлыклы Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсеннән күрсәтү мөмкинлегенә ия булачаклар. Әлеге бәйгенең җиңүчеләр бүләкләү һәм халык театрлары арасында иң әйбәт спектакльне карау 9 декабрь көненә билгеләнгән. Һәм әйдәгез инде дуслар, 19-нчы төбәк-ара Идел йорт театр коллективлары бәйгесе катнашучыларын һәм тамашачыларын сәламлау өчен сәхнәгә Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Закиров Ринат Шамил улы, Республика традицион мәдәниятне үстерү үзәге директоры Мифтахова Алсу Равил кызы, Идел йорт бәйгесенең жюри рәисе Габдулла Кариев исемендәге Казан татар яшь тамашачы театрының баш режиссеры Аюпов Ринат Мирзахасан улы, Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, безнең Мирас журналының баш мөхәррире Ләбиб Лиронны да шәбез рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, жюри әгъзалары. Менә елда көтеп алынган бу төбәк өчен, бу тирәдә яшәүче милләттәшләр өчен бигрәк тә дип уйлыйм, чөнки һәр елны бу тамашаларга халкыбыз залларын тутырып килә, бүген башыгына инде кайтып күршеләрегезгә, туганнарыгызга һәм башкаларга җиткерәсез дип уйлыйм һәм киләсе спектакльләр туп-тулы заллар булыр дип өметләнәбез. Чыннан да халкыбызның кызыксынуы бик күркәм әйбер. Чөнки театр сәнгате ул гомер-гомергә халкыбызны тоткан, халкыбызның рухын да, халкыбызның телен дә, гомумән театр уйнаган халык югалмаячак. Без моны тарихтан да беләбез, без моны халкыбызның театрның ничек яратылуын күреп торабыз. Истәлегән театр заллары һәр көнне тулы. Бу инде чыннан да халкыбызның рухын билгели. Театр сәнгатен яраткан халык югалмый. Менә бу Шамил абый исемендәге фестивальне, шушы бәйгене гамәлгә куйган Мәдәният министрлыгына мин әлбәттә үзебезнең гаиләбез исеменнән рәхмәтләремне җиткерәм. Чөнки ул гомер буе милләтебез дип яшәде, үзенең бөтен гамәлләре белән, бөтен тормыш үрнәге белән халкыбызга хезмәт итте. Ул соңгы сулышына хәтта Камал театрының, бөтен дәүләт театрының, Камал исемендә атаклы театрның җитәкчесе буларак та һәм әлбәттә милләтебезнең үз милләтен чиксез яраткан кешесе буларак та шушы гамәлләрне тормышыбызга кертүгә бик күп көчен куйды. 28 ел буе җитәкләгән коллективта әлбәттә шушы чорда алар Марсель Сәлимҗанов белән атаклы Марсель Сәлимҗанов белән кулга-кул тотышып, менә иҗат иттеләр һәм халкыбызга хезмәт иттеләр. Камал театры үз тирәсенә бик күп иҗатчыларны туплады. Ул артистлар гына түгел, ул җырчылар да, ул рәссамнар да, ул башка бик күп иҗатчылар шушы театр тирәсендә тупланып, халкыбызның рухын булдыруда хезмәт иттеләр. Менә шушы әйберләр бүген дә саклануы, әлбәттә барыбыз өчен дә күркәм әйбер, чөнки
bu yüz tirasına jiyatırgan ruhi kişi var. Bu külündüşünün bizning Мен Бөтен Татар Конгрессы исеменнән әйтәм, әле республикадагы 12 коллективистенә ноябрь аенда Рәсәйнең тагын 12 төбәгеннән киләчәк коллективлар безгә үзләренең заявкаларын бирделәр һәм без әлбәттә Мәдәният министрлыгы белән бергәләшеп аларны чакырып, аларның да бәйгесен карарга дигән фикергә килдек. Чөнки Рәсәй төбәкләрендә шулай ук Татарстанда кебек хәлләр жеңелдән түгел, киттеләр дә җитәрлек, бигрәк тә туган телне саклау мәсьәләсендә, инде театр уйнау, халкының яшьләре дә, улылары да, барысы да бергә катнашып театр уйнау, әлбәттә безгә бүгенге дөньяда телебезне сакларга ярдәм итәчәк. Менә шушы әйберләр киләчәктә мин моның киләчәген 250 түгел, меңләгән коллективлар бөтен Рәсәй буенча милләттәшләребез таралып яшәгән җирләрдән, инде бүгенге көндә хәтта Ирак, Владивостокларда да спектакльләр уйныйлар икән, димәк халкыбыз яши. Шуңа күрә бу фестивальгә мин уңышлар телим. Бу бәйгенең эшләп чыгарышы өчен әлбәттә безнең бик ихтирамга лаек кешеләр җыелган жюри әгъзалары, аларга сабырлык телик, иҗатлык телик һәм әлбәттә моны башкарып чыгарга уңышлар телибез. Инде сезгә хөрмәтле тамашачылар, шушы спектакльләрне белән рухланып киләчәктә дә шулай татар булып яшәргә насыйп булсын безгә. Исәнлек, саулык телим. Рәхмәт сезгә. Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Сезне Татарстан Республикасы Мәдәният министры Аюпова Вера Хафижан кызы исеменнән һәм үз исеменнән шул зур бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Сегодня открывается завершающий этап межрегионального конкурса театральных коллективов «Идельерт». На этой сцене на равных условиях вы увидите 12 театральных постановок. Театр – это душа, а актеры вкладывают всю свою душу. В этом году их было более 2000. Я желаю творческим коллективам творческих успехов, здоровья, а мы, зрители, поможем и поддержим их своей признательностью и аплодисментами. Бик зур рәхмәт сезгә. Хәерле кешеләр, бүген безгә жюри әгъзаларына 12 театраль коллективның спектакльләрен карап бәя бирергә тиешбез. Бу бик зур җаваплы эш. Менә безнең эштә ике төрк әйтик театр сөючеләргә бәя бирү авыр. Әйтик балаларның эшчәнлегенә, иҗатына һәм һәвәскәр театрында эшләүче артистларга бәя бирү бик авыр. Бүген шуларның җаваплысы булачак, чөнки алар һәвәскәрләр, алар яратып килгән сәхнә өчен бирелгән күңелләрен, аларның иҗат җимешләрен менә без профессионаллар бәя бирергә тиешбез. Бу бик авыр әйбер. Ләкин күңел көтә ниндидер менә кызыклы спектакль булып, ул безнең республикабызның иң атаклы театрында әлеге спектакль күрсәтелсә, димәк без гадел хөкем биргәнбез, гадел бәһа биргәнбез һәм жюри әгъзаларына, тамашачыларга да барысына да уңышлар теләп, без ниндидер могҗиза көтәбез. Бәйге башланды, хәерле сәгатьтә булсын. Театр күңелләрдә дәрт уятыр. Бу чыннан да шулай. Без театр карыйбыз икән, спектакльләр карыйбыз икән, илһам алып, канатланып кайтабыз илебезгә. Чынлап та эшләргә генә димәгән, без инде баш күтәрмичә эшли торган халык, безгә халыкка менә шушындый мәгънәле, ихлас спектакльләр карап, киләчәк турында уйлап, халык язмышы турында уйлап, бер ял итеп алырга да кирәктер. Театрлы халыкның киләчәге бар. Бу шулай ук чыннан да шулай. Театрыбыз бар икән, театрларыбыз бар икән, димәк без яшибез. Безгә менә шушы бердәм булып, бергә булып яшәргә сын. Бүген көндә менә театрда уйнаучы барча артистларга, барысына да режиссерларга, һәммәсенә дә театр хезмәткәрләренә бик зур рәхмәт. Уңышлар телим. Хөрмәтле кунакларыбыз, сәламнәр Дарин ширкәтеннән ихтирамымызны белдерәбез. Үзегезнең урыннарыгызга рәхмәт итегез. Хөрмәтле
dostlar, şulay 19-cı Төбәк-ара İdil-Йорт театр коллективлары бәйгесенең жюри составы белән дә таныштырып үтәргә рөхсәт итегез. Инде әйтеп үткәнебезчә, жюриның рәисе Әюпов Ринат Мирзахасан улы, Россиянең атказанган артисты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Кариев исемендәге Казан татар яшь тамашачы театрының баш режиссеры. Алимова Эльмира Мөнир кызы, Муста Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе композиторлар берлеге әгъзасы, сәнгать фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе, Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының театр һәм музыка бүлеге мөдире. Эльмира ханым басып күрегез. Сәмидиев Рәдиф Нәҗип улы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, драматург, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы, Татарстан Республикасы авторлар хукукларын яклау җәмгыятенең идарә рәисе. Рәфис улы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Казан дәүләт яшь тамашачы театрының баш рәссамы. Тахова Гөлшат Низам кызы, театр белгече, Казан дәүләт мәдәният институты педагогы. Юкачева Раушания Хөснетдин кызы, Татарстанның халык артисты, Дамир Сиражиев исемендәге театр премиясе лауреаты, Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты. Нургалиев Алмаз Азат улы, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының Милли мәгариф һәм мәдәният комитеты баш референты. Хөрмәтле тамашачылар, жюри әгъзалары, кунакларыбыз, Шамил Закиров исемендәге 19-нчы Төбәк-ара Идел-Йорт театр коллективлары бәйгесенең йомгаклау турын ачык дип игълан итәбез. Шушы санаулы көннәрдә тамашачылар һәм мөхтәрәм жюри хозурына татар һәм рус әдәбиятының күренекле әдипләре иҗат иткән тирән эчтәлекле 12 әсәр тәкъдим ителәчәк. Бу елгы Идел-Йорт бәйгесен беренчеләрдән булып ачу хокукы Мөслим район мәдәният йортының халык театрына бирелә. Алар Мустай Кәримнең Ай тотылган төндә спектаклен тәкъдим итәләр. Хөрмәтле тамашачылар, дуслар, барлык катнашучыларга, артистларга уңышлар, тамашачыларыбызга матур кичерешләр теләп калабыз. Хәерле сәгатьтә!
Toprakka sinse de tilegen tileklerimiz yerde yatıp kalmaz. Feriştelerinin amin diye çağına doğru gelip kabullar inşallah. Benim 3 yıl büyüklerinden iş bağlarım. 9 yaşındayken ne var? Hiçbir şefkat ne var? Böyle kuşmağaç. Allah'a da uzanmış kalmış. İçmesem bir yuvan şıkkılır. Bala terbiyeyle bıstırma. Nasıl bulmak? Ak patşanın izgi fermenleri çıkıp yağ basılsa, bırak koyduk taş iterler. Don bırak koydurlar, buyurmaklısa. Hoşamda kırmızı gavuz günler bakmayın. Elimne yol çıkıp kalın bilen işte şöyle koysa. Kişim dirmede aşkızdırımız. Elige kilim var öyle. Jafetine dirmege olsun. Hamaz pişiratırsınlar, mas uyarına uzun kuşarmın. Ver. Gelme. Okuyup et, kaya tütürlaktı. Hele günesine çekti gelin. İlk öğleşip atlanıp dondurup şapılar. 17 yaşları kılsa da bolağına şuale. Alışacaklar köpük şayar şıkkına şıkmasınlar. Kiyo bilen güneşecekler tabi. 40 gönderim var belki. Süvercinde dalada bir kız. O gitti duruşu bile Yusuf Peygamber'in ilgisi karı. Biz de öyle şaşırdık. Bu kilin, Adem balasını peygamber ve dinleme yazık olur. Vay Müşaffa! Teke vay Müşaffa! Bırakıp yakçıyım beni. Siledi bana Öyle siledi. yaptı. Teke oğlum kıya başında. Gül ona bırkı. Üzünüm tuz balasın dolabı bitirdi. Boşta yüzlerim çıkardı. Onun arasın kıya başından konakları verip pişirdi. Bu ne kadar vay Müşaffa? Neşik yiyip piştiler. Bu ne şulayı terli? Bu ne şulayı tegere? Giyip piştiler. Kızına gülmesi kalmalıydı. Vay Müşaffa. Sen yanlış kurgansın değil mi lan? Bırkıtın balası birem ye itavgına bulavul. Yo. Buna kapıyı. Tuttuğum ne? Kolganlar. Başka ne kabalgandı? Kilim, şebek, bak, divananın tamağın tuydum. Aşık kaldı. Hoş karınla bravde, gürte olup, gürüne olup, bak, gittik divan. Yine bırakın. Niye soğan şeyini yıkarım? Siz bunları niye şey yapıyormuşsun? Duştan yürüyorum ben. Olmaz. Ürküt gibi kuş patşası, üz balasını üzü dalamaz. Haydi geç. Üz balasını üzü dalabıdır ben patşa bilmedim. Dereceleri yukarı bulan sayın bendelerinin kanı. Divananın bu sözlerin aşağıya yuramıyor. Recep gelişlerin bu saklaymayın yakasını. Siz kalıp, vurma kolay. Zaten bir şey yapmaz. Ya bu işlere kaçmaz. Yırtek haberini. Dayı yırtek haberini. Yollarımla isenime girip kaçsam, yaman tuttu benim ittikeni baymışa. Köpse bire, sözleri şiga şıratılanlardan gibi. Emme yala köpökiye birlik, ne şartlarım varsa bile. Hayır. Ak yigit bilen süperşet. Men birge kuşum. Ben şumada kömülü bu kadar güzel. 17 yıl boyu para tutuldum. Uz bala kılıp kılıp. Vay bir şey.
жылқы, 50 баш қой іздеміз. Шулай болар деп шикіленген имана. Бұл қапсыздан қояр күні болар ма? Мырза бәй өзі исән шақтауып, Рысқұл бәй білән барсыз турында сөйлешіп келішіп қойған еді лапаса. О қиырықтың 17 яшы болғашта қалған қалымны күнә бітірісіз деп баса ятын айтылды. Біз бағдарызда тұрдық. Мен дәшмәйттің байбеше, әмі Рысқұл бәй амын саяқ қарыша. Біз бағдар қойышмаққа дей, Елмырза бәйдің бұл өтінде біз қалып есәбіне күткен едік дей. Қазір Елмырза бәй исән түгінде, аны мауын өткенді де yok дей, күнеді яна бар мәсәді деймізді. Мен малларды кері бұрға қошқаш ризалашты да. Тәлі барып шуай деймін, ә? Бұл мүртетті көшін, бүгіні Рысқұл явана шейін яу жібәрмейді. Я, ярай. Болар қапына әліге қалып тұрсын. Енді бұл Мырза яудан әйеліп қойса, отан намысын намысламас еттігір. Шол игенек түбінде ишеп үзіп шыққан шоқасын шешкен. Бізді бәржәндейді. Мен мағбот барғанда, мен әдімек! Біздің яққа құлақ шаптырды. Зібәржәтке менің Фатихамнан башқасы зілді. Я, Рысқұл бұл сөздері. Мағалар үшін әйтмеген, әбізді мысқыл айдар үшін әйткен. Оқынмаға әлі, дүниялықта қойтмаға ел. Рысқұл бәй тамыр шу істеді. Қара ұжа даласында Зібәржәтті сұрап яушылар келді дейді. Әмі мен кері бұрдым дейді. Елмырза бәйге келген уақытында қалым. Мұнысын байбешеге айрата етті. Білсін менің иқласын. Яна сол бізге рахимділік көрсетті. Шиттен аштырып мұның тәкәбірлігі. Әй, бұл Рысқұлға сөз бәрім. Ялшығы бар әлі. Жақат күнә қойшыларға қадар етті. Матуғына бірге қойсырсынlar. Елесәнді, елаба, үлкенлерінің көңілін көрді керек. Ярай байбеше. Ялшығы! Әйткеннен қайту жоқ, яла қашыл құтлы болып. Тен ашты бейт бұл Рысқұлды үрдетті, ә? Ел Арыстанлары яулады кәшті. Я, қойсыңыз барада, тегі баластаны келмеге қыртықтады, қошын шылға отырды. İlden ilgayırıp iman taraftan.
Karalı divana. Vay bir şey geçimine. Hayat oturlarım tavuk. Üç gün indi dana bırtığı da elinize çiğnerim. Bir şey yapalım. Nasıl böyle şuşatılaydı o? Vay bir şapa! Vay bir şapa! Vay bir şapa! Vermiş diye. Buraya dersin o da var. Sabahlar baba. Nindi sushi verkeli bastı benim başıma. Ya mantarları. Kalkan vermiş bu şeyler. Arığa misafirga. Böyle konuşuyorsa. Üzüge sabah var idi. Oğlum. Gelin. Yolumuzdan bir şeyse. Yolumuzda bize Akça'da yavla yeri. Kıyak tavuşları iştirdi. Biz de batı iştirdiler. Tengri'nin kudreti kim? Asılında iserinde yanında. İser mi? Ne olsun lan? Asıl tüge. Asıl! Asıl! Hani şofan iteklerimizde asılına basılır işte. Ne? Namaz iş babayım. Yüreğine yok. Rahmet sınırın. Dileklerim olmasın. Vay bir şaka! Vay bir şaka! Dermiş ki kendine dermiş. Dermiş. Yurtçilerin, malvarların iyilikte, kunu hatırların bütünlükte olsun vay bir şey. Baş üstünden bakıp düşmez. Amin. Şulay kızım. Senin de kumuluk tatlı, kızım yaman bulmasın. Eyde, rahmet buradamız. Tuturuşum dua oluyor. İkinci kapıda da kız bir de. Kalkan soyunda olan yalan gitti. Yuraktan yol tuttum mu musafir? Bu niyetlerin yakşılır deyip ümidimiz. Min peygamber işisi. Peygamberimizin izgi taşın üst kullarının müresiyle zemzem kuyusundan kamşı kamşı su işip bilgenlerden bu fani dünyada bendelerge imanlarından başka şöyle Yulalı izgiyken, izgi. yürgen cirlerinde yeminlik. Yeminlik bay bir şey. Buna sizge de yok şu haberler okuydu. Akbaşçanın askerleri jinip ilgizge tanışlık koydu. Dükkan kişilerimizin yolu akbalar uzaklamayı koydu ciddenler. Bu ne? Yok doğuşlar işte mi? Sen divana misafirine sözü kurdurma. Akşı haberlerim için izgi kişi, kütübden sadakayta kuzuna şaman bir yıl tanısaydı. Yügü. Meykın kişisi tübül. Din kişisi. Toplanırlık rizık tünüklerle vurur birsen sadakan şu. Dünya malıyı akire. Yarısı kışlar gibi. Şaka, kirin, var hele. Dirme galız, orşasıyla misafir tamam yalap yalıdımalı. Yaxşı buna bu rizalar yürüdük. Bir kuvaylı şartladığını gibi. Hele bugün bir hafta açılımını telaşışın. Alımda dönemdim. Kişi dirmede aşmıştırımız. Uğrı başına rahmi bitersin. Ben misafirliğe mulayim olmalmışım. Huday üzerinde olamaz. Günahlarından günahsız olmayın ben. Tenge bir vay bir şaka. Bir de günahlı mı? Senin gıdaklı yok divana. Ben bir Eyde misafir, eyde. Durdanız, eyde. Tenge bir kedisin mi ismimde koy bir şey. Benim isimli çok divanına başka erkek kişi yok. İlmurza ben yürüyenlerse boy bir şerifine irteler. Benim isim seni şunladır mı ahra? Yok. Bir de batır isim. Bir de bu işinden şu an seyir diyor. Ayrılırsa da ismim bir adam. Uzun bilmezsem de tamam. Merhum iken buralara uçmak. Eyde misafir, eyde. Bir mekanız eyde tamam yalına bağlı, yalına bağlı. Hey!
Сингем кебек bütün sabırlarına şiyek edersin. Olay giderler sabırlığın çekmez. Yolga gitsen de sinden kalaşak tükenmez. Derdemini düğü vurlak gitsem. Müneşşular yine düğü bulsam senin işlerini. Minne. Minana olup tutar bunda. Sinan'dan tartıp alın. Baba, bir direk kurtuluş mu diyeyim? Sizesin. Yüreğim içinde. Çiftliklere kuştum. Kuşluğum, bravo eder yeter. Çiftliklerine tutar mı? Buna ne soracak? Sen bitmemişe, yer toy kimegen bir yürek kırısıydın, bugün gel boşkaşa. Ne sen oldu ha? Bugün ben gelip gelsin kıldırmak yeter. Hele, kendisinde bir diligen, indi kubaşını tittim digenlerine şavur gelgen basıp yanıp gitti. Dünle uyu, seni uğrayan. Kuralmışa tutumundan, yolşular gibi yapılan. Şular ki geçtiz bunların bir baltırdı. Şuna, senin gidettiğin güçlü, kudretli kişi, bana kucadı kuyulup düşmeyi bakıpladı. Bir gen gördüm, bir gen kızım da bir ögüne. Hot hot bir ettirmen gördüm, hot hot bir ettirmen kızım da bir ögüne. Tüyler tuğurtasında etiğime yonak koyduk bitkenler. Şulayla etiğim şumanda kaldı olan bitmiş. Başılmaz başım, başılma. Ettiğin güçlü, kudretli kişi, bana kucadı kuyulup düşmez, bir bakıpladı. Benim etiğim yonak koyduk bitkenler. Eminim bektim var izinde var. Muhayyen, bugün en iyim babamızdır. Yer şirkinçek, kiş bilen kul boyunda beylem uyuşturacak. Şul kul ortasında matur şeşket ismi sıyıldırırsın sılacak. Hem tizgine yüzüp kırır bende. Şul şeşkeni izleyip alın. Zam yedim, o zinetli. Paralı okuyun, biz tertipsiz bağlardık. Minnet eder, Brüksel, fotikasında olmadı. Helal zıt köylerinde biri ıstır gelsin kulumda. İzgi fatikamda bir şey değil. Başımızda sol, şefkat kurumda. Sirikam helal. Ulan, akıbet bilen, bulan külünü zübercen, şu olaydı. Fatikamı bir şıksal. Rabbim, akıbetiyle zübercet atlatıllarına, kümürlük insaf ve itelendir. Adılık ve mülkettir. Allahu Ekber. Bu peygamber işisi valla, derviş izgerde, başlığı bendelerde iman taradı. Hizmet oluştur beni sine min savap olsun. Ettiğimin vasiyetine ömür boyu doğru buldum. Allah'ına size min rahmetler olsun. Vasiyat, kanun, yullah, bizning ishimizga bog'liq. Siz de onlarga qarab ahiyonatda bo'lmasiz. Ko'krak sutini berib o'stirmasam nasib barchat. Ko'kragimga qasib, fotihamni beraman. Mening uyama kelasan, bolam bo'lirsan. Yashirmay, eng yaratgan olan sen aqligim. Hak yollarına yoldaşmamız sizga. Amin. Bizni kavuştur beni min savap olsun. Qadri bizga bundan boshqa mülketdagi biz rahmat edin. Lakin bolalar yürek kılıbımaz. Akıl kılıbımaz. Düğümüzden gönderliye kanıtlıklanmış yapılar. Kengaş sizler için rahmet edin. Siz balağına şuları, akıl bile yürek tartışının ülkenin bilmişsiniz. Ey yandı kalben şartlarınız.
Сигізде ол шақта имшек балаларын айтыз. Шунды бір матыр күнде әтегіз мәрғум зор бәйгі ұстырды. О табында ил заманлары шығырым толıydı. Нәк шул табында Илмырза бәй білән Арысқыл бәй сізні ярашtırып, табаз іштілер. Бәйгі 3 күн давам етті. Ақман шешен сізге бағыштап шығарды. Көкке бақсам, не көрем? 2 йылдыз. Жерге бақсам, 2 сабый, 2 йылдыз. Шушы екен. Шушы жүрмәне. Шул балам, шул. Нәк, міне шушы шынаян таныштылар алар. Қазір еді, 17 яшығыз толғаш. Өз бақытыңыз үшін, өзіңіз ішіңіз балалар. Бақытыңыз шушы бар шынаяқлардай толып тұрсын. Рахмет. Sen bunu siyah gider. Кинәт кенә зихнем таралып китте. Кулыма китереп суккандай. Яхшы билге түгел бұл. Хәерле гәпсің. Борышылманы әне. Шыны яғни, бітім қалды. Әрбір көрген кұмызды. Яман дайыман білін дәрі. Шылап та. Юма киінбе шумайны. Барысында білмейді. Барыма көзімді. Өмір бойы қырым-шырымға шалып ешердің әне. Ондай матур ұяшты күнге ара көрек әшінбегінге. Күлендер қамашылып, ешіп, құяш қамашылар, ұяқты. Бүгінгі матур күнге көрек әшінбегенде. Қазір енді 5 жылда яқпадым сата бізге бір нәрсе де болмайша. Шылай. Тәпдирлеріміз, ормайларымыз көргізіп. Оны бір нәрсе де жүйе алмай. Қапаланма бәйбіше жазғаны. Әне, бір шынайықтан шекте қойық еді, ылы жоқшырақ та болды. Неге дәшкісің байбіше? Соғыттарымыз білдіреді. Раббы, біріншілерден қылып сейлеш. Yok söyle. Uç şınayından uzun olsun. Yok dışarıdaysak şeyimiz var. Rahmetimiz yoktu yurttu olan. Sizge bir bütün bulsa kanakat şu beni. Zeyekşe! 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 Seyirçi. Seyirçiye 5 altın. Seyirçiye 10 altın. Siz yine seyirmişsiniz o. İmin haberler bilen suyundurar üstü divana. Hadi yamağına şokku şovuttu. Üstüne asker tatlıvakka şitten dizden koydum sizlere. Kış altından oldu. Oratırda baktım. Yüzünün bu şuyası. Giyende şokla. Oğlayının şeysin. Mideden de para. Artırsın önüne, artırsın. Haklısın. Yokşu haberlerin için sinek baştan ayak yama diyeyim divana. Ey şimdi ayıp etkiler birimi. İnşallah. İnşallah. Zimmi var. Seyirciler geleş tavuk bir. Üstünde geleşi var. Niye gele yok? Siz yakılıyorsunuz. Şu sahada geleş diye. Neyse eylesin gitti bu isergen. Bütün kışılar bereşli bulanmıyor. Yani bizim atlarımız yerlengen. O buyma, korşı şam etti. Yolga gitgende ısılta baktılar. Yoldan koytkanda yoluna yürüp çıktılar falan.
şulay baktılar. Var, üst başımı kara, irinler seydir. Şılaplar, karamaysa ben. Hırsı kurmağını giymeyken bayır. Tige, yıldızdan bile kavuştan Türkiye'ye kurmağını bizim çıktı. Şunu bu gidiye dersin, bu mavzun duyulan gelene bak. Bir hazır. Tige şoktun, işler kızga kovulmadıyken. Kışızdır, Berat, şiddet kalksam diye. Kuzu tortu ha? İşte, abinin kurmimsin mi? Sen kurasın beni. Sizlerin dumalana hiç ne kurmayayım. Yoksa baktım. Yıkanın solları, dolağa şiverdiler. Yoo, gitmedi, geri gel. İndi, o da var şiiri bu. O benim 100 baş kişi oğlan bulurma bir iş. Ben yolmasam, seni bile kavuşurlar diye. Gülbek'e gidip çıktım. Nigesin senin adını kamışım.
Kim bir kaldı? Boştan olup olmaz. Çiçeriz. İndi kamazından çıkışırız. Parmaklar haklara olup gitti bitirmeyi. Dün yukularımı yuklamış ya. Uylar uyladı. Bir kuşun avına şınadı. Sizden sırrı durgan olu kimleşim var olundaydı. Gada kırkım şıkarız. Hayır, amcaların getirip koydu baymış ya. Ama ülganlarından ölüp olmayın. Teriler durmuş bilen durdular. Başlı iş ya. Dünya kötü ol. Seni o da eskiden mi gitti baymış? Üzgölerinin hazır bir kulası. Dünyada bir şey nasıl olur? Mene, Kingaşik, Şakak yine çilek tutup şamda yersiz kaldı. Özünüz bilesiz. Ruhama tutup mal tüler. Ak yigittim işinde Arıstu'yla kalın tülerine bitti. Benim dünya kalayım. Kingaş veririz. Kartataylar bizge vasiyat etip yuva kaldırma. Şu yuvalarımızı kurmaz indi. Vay bir şey. Köpşü bunun turunda da unutmayalım yine. Müsüp uygaş edip yine. Şeş değil mi? Bolağına şu hale, bolağına. Bu ne kızı yamadılıp gire. Doğuzda. Şuraya bir şey koymak da gerek. Şaparaşta niyetini bildim baymış ya. Dersinin gözüne tabal bütün karo kaçtı. Bu ne? Kime gitmişti? Karanlılar kingeşine kulak salı gerek kılıçlayız kardeşler. İşmurzanı jinge bir şey kuyuna götürüp bulmayın. Onun tiri ağası var. Yuvamını kabul etmeye şey. Kartlar. Ulan. Baş başa bayılmaymış ya. Arastal balımın girip kaytarsa, Hazım ana kara kıya tokumuna verir. Yoksa vardı da gelip girdi. Kaytarıp bitiranlar mekansı. Gayrinden bitme olayı sende. Kaytarması ha. Sübәшәтni töpşü bulun işmurzağa yerleştirip Gituyla bir gavuk gelsin. Oşak işi Ulaşıp kalanlar o. İyide bulmağa hep tügülle. Ak yigit bilen süpürüşet bir sümürüp yarada. Onca bir yokut könümlüklerimiz o ay kıyım biterdi. Yaratşul şeytan şapkını. Bendelerini azdırıp yaman iş işletip böyle tutulan şul değil mi? Şul. Bunun ildağını halleri bitti. Belki anısı şunlar. Bizning ihtiyarda tugul gelin. Yıla şunday kuşa. Buna arız kapkalının geri koytanmasa, iki onunla da bir yola gelir gidersen. Hayır. Buna yolmurdanın haberi gelirler. Karaktan tuğanla tutup girer. Hayır. Eyderiz kartlar. Dua bilen sözü tamamlayın. Şapkına sabır etmiş olaylar. Bu satırının da bir kelime sözü var. Peygamber işçisi diye etti. Uylamış ettiniz aksakallar. Bu nikahsız olmaz yedi tane. Nikah yaşına kırmadan. Bu izgi kanunlar nasıl iş hatırlamayı götürür. Uylaşınız. Yolanın kanunumuz yuvası var dermiş. Şarkı dönüşün izgiler. Yok. Yok o zamanlar. Siz peygamberimizge hilaf iş kılasınız. Şefetin temirimizge iman getirip günahsız şan bulup dul yaşamı ruhunuzda bereket kını arttırır. Uylaşınız değil mi? Belki derviş hapsiydi. Hüküm çıkarma aşkmaz aksakallar. Yok bay bir şey. Varımızdan da olu il yılası var.
көрген, бардақ yaşayan kartlar. Әмме юла бузган adamlarning игілік көргенimiz yok әлі. Төгізге алы бұра қаласыз қартлар. Кім айтмышты, бізден де ылық ил юласы бар. Бізден қошқанлығынан башқарады, солай деп құрдашлар. Peygamber ziratının izgi taşı bile kan gidip eken hükümümüz hata. Peygamber ziratı derviş. Bizden Irak. Biz hurdolada yaşıyoruz. Anamız hükümü var. İmamımız bizim sınırmışa olsa da imamımızı da üçe. Her bulsa kırgılarsız. Kanunlarınız da kırgıy. İman sönmesin ya. Bizne kılay kimsindirge bir kımga da yol koymamız derviş. Hatta sina da. Әйдіңіз қатлар, дұға білен сөзді тана болайық. Allah! Рахмет байбише, сый хырматтарың үшін дәулеттерің артсын. Біздің ошыға тұрған zonanабыз бұзған ба? Тоғын тошат кету келіштер ме? Келешер, әйде, yolға қозғалып. Ұлы башыңызны кішейтіп келдіңіз ұлытайлар, сау болсаңсың, аяқ қолдарыңыз сызлаусыз. Amin şolay bakalım. Karnına tutsun sizine. Ağrı bir min diyen şablaşak. Kenkadika benim uçtuğumda. Dilesem aşağı, dilesem yuma. Söz şıkkan için rencime dermiş. Sen bizden bu adetlerden biri bitir misin? Senin de yüreğimi suğurup algan kırık ağır bir tane. Nişeme kuzden konulu yer şavaşı. Bir yıla bizden yaşayan var inanmazsın. Sen bilmişsin şu. Sizin kırgı yılalarınızını bilmeyim, anası hak. Annemimizin kiregin bir gayben bilen. Telekanına etme sakın bakalım gene. Kuamdenli ala jildir lama pişer. Azağı oğurma bunu bilmezsin. Benim de şurada sözler silikson siklermiş. Kamışlarında mütesayir, bütünleşiktin yakşı sesin bizge. 40 yıl şu yılda yürüdüğün şunun durmaymış ya. Bu misafir kullarını, misafir dayağından başka bir tıkanıyım. Ondan da bir cılıkan gibi. On sayın sözün seyranı niye bir nasilisin? Sinir kışkın bir simbol kadıcım. Bendelerine yazmış yürtelenmiş. Zinnemizge alıp gidirdi, ulu alıp da gider. Benim de aşık zamanım bana koymuş ya. İndirattan sikret düştü, adı şeye zaman. Yurt yerin alduvarın emin bulsun bayrişe. Esselamu aleyküm derviş. Aleyküm esselam bey. Amin. Şu aydısın ayda, buradanız. Kilime olap, trapenine uzun var, bunu da bilemem elimde. Şapkanın dilgende olmaydı. Geri vurup faydaran mecbur buldun. Aksakallar daramıştılar mı? Uzak kıttılar. Oturup bir dua kılıyız. Son aşak buldum arası kolay. Ki yetiyorum şu ya. Nimana iki suyun aldım. Yallah rahat gelir ahire. Hayırlı olsun. Sakallar bir hükümle girdiler. Yuladan uzunmaları niye etsin? Bak yürükken yurttan çıkan kilim var. Hem de Allah'ın balımı tübür koytarımı dirasam, züberşet teyyene uzun koca. Koytar almazsam çıkıp kilgen köşemi olun bak. Ben üzerinde şunlar şok girdim. Bana koca olmaz da duymaz. Bu sözlerinde züberşette yol şekilgen şiirde var mıydı? Davul verildi.
Doğandaşlarına nasip bulmağandır burası. Mal sizde balalarınızı unutasız Rıskıl Bey. Hansı derviş senin kaygıtı ver. Şulay baymışa. Var malında da boğup bitirine, var da isepli. Alдағы yıllarda birgələrinin uçumunda birəm-birəm soraq edəbilirsin. Ne söyleşi? Uçu ödükü sırıysın. Başqa bir ağızsa bir diyəriyim. Senin beylik dərəcəndə mol isəbinə indirib, iki başqa bir baş bulsaq gülər. Bir axsaq vərənd olmasa da riza dururdun. Sen şalalap sile baymışa. Beylik dereceni mal istemine girdim. Bilemiysen onda kuruluysa. Oy Rıskıl Bey, yasıma. Özümdeysen derecendeysen, şuna da mal isəbinə girdim. Ecellene kaytarma bu şefetten ha. Bir şakka benim şayarak etken sözlerimle şanga almasın ha. Vay Rıskıl Bey, beyle ömürlük bulsa da ömür məngülük kıvır. Ətibində bütün bəndədəyiz. Ay güneşin ikensin ha. Hürmetinin burada hası Bey. Şun sıram, beni tıreleyip alıysan bir kolay ulaş. Men helal malını sima ərəmitib qaldıramıydım. Nasıl? O yıllardan beri tutma bule tuttu, tutma ne yaptırıldı? Nini uşaktır sundu? Suretler bu da, lakin uzak bırakın. Kalan malına ulan kalan bir yüz malına bırakla. Rızkıl beyliğe adım var. Sözlere bir de başlattırmam. Yerim nasıl? Yemekten. Baymışanın məqsisi bu ayda zortuğun ortamızı olsa da var. Sen derviş, dine kılı, dünya meşakkatlerinden yırak dışı, kısımlarında zarar olmaz. Yaralısılar Bey. Yarısım, benim ihlaslığımı bil. Bişka bir nöstensinde günermin. Buna bir de ol da, efirleşi. Ey sözü var, beşer sözü bu. Yar bey, cimdir var işe. İşke bir de boşa kol gidirirler. Arsuk matlaşıraşına nasip olmasın senin bile. Hasan'ın senin karolma gittiğine kutel erisanım. Yaman haber. Yaman haber. Büyürme oktiydi. Yerine koy, haberini sürer. Kut kendinde, Irak bilerle. Bana Allah tutuyor yamanla. Kora kucak işleri bütün dolu kolu alıp gittiler. Siz bu katlar neşten bıraktınız? He? Nasıl? Irak'tan kovalı. Bütün işlerini bitti. Kırmayın istem kaldı. Ah kara hoca, yaman yola baskan. Ötsün. Varımda başa hazır. Anlamış, Rıskıl Bey mi? Malsız falan. Bildim durur musun Rıskıl Bey? Bildim. Bayışa kulak. İşte korum ondan benim de malım gitti. Gitse, sinek gibi kaldı. Eminim malım da yok, kazan da yok. Oh, yolsuz müddet kara hoca. Tamşı kanım kıymasam, başa zaten kırılsın. Rıskıl Bey niye bakın kırılsın? Ay bu kaşık. Bu anlaşmayı başka şarabımız yok. Ahı çingin bayışa. Varsa da senin şah oldu ha. Varız. Atlarını çiğeriz. Atlarından bu aşağımız belki kolta tutarız. Dizmo! Dizmo! Ak yollar tilak kalan Rıskıl Bey. Hoş bayışa. Fatih için ermiş. Dua kalktılar dilerdim. Vay Rıskıl Bey. Hele ağaç başından tuğay. Adam başından. Ne? Onu köyüne tutup kaldı baymış ya. Fırsat olsa özümden alırıydım. Uylarımın ışık aşağısına. Emin yaşım bir buyla. Ama uyuyup tutturdunuz. Hakiki bile zübercetini ayırıp, irin vasiyetine hıyanet edersin. Şerefsin bu derviş baba. Bu ziyanına koyurak. Bizning meşakkatlarda onun ne işi varsın? Eşinden de Mirza vasiyetine hilaflaşırız. Yo'qlar, bu meşakkatlarning kilesini bilganmini. Sizga yaşamak, filmga qalay.
Başka şeylerle bu şiddet gittiğim. O kedi, sümerciler, şefler, iş kızlarını dağılayım. Onlarısın, yolcu kılağa da varsın. Bu bey, dibek kişi. Ömüne, yürüyüş. Rızkını söylüyorum kişi. Degan şeyde qılıp bulsa ekan, burası qazalarımızın da apalqaş. Ortadan yer var. Hakimler kişke oldu yakırıp kalganlar ya. Şulay kişilerden mi? Öyle kuyoş. Tüke olgan kıya başında asıldı. Barak bir bana. Ay yerinde mırda şapkayı. Züberçet terk etmelerden. Yok ama şefek bugün fırtmaz kalkmıştı. Kiş bunağın molasından değil de şefek şuayı bekti. İş muzdabiler şakakta kesinler. Bırakam şafim mi? Yurdumdan amayım mı? Yurdum. Yarayım aynı. Kumanaklık bir kolayı. Kumrumdaki kovşov kamiklenlerine alıp taşlar. Kutmalı. Tekinat ve sıvı. Yazmışımızı ondan çıkar. İşte benim oymuş ya. Vallahi başına kıymadan koyup geldim. Belki İstanbul kıymadan olur. İstanbul'un da kalmış olur olmuş. Al. Hele balalarını şapkıdan. Allah şapta aksakallarının hükmü çektirim dedim. Yani ziyanım kıymet. Hemen sonra ziyan sunulmuş yerler. Eydir sözüm yüreğimdedir ha. Tanrı vermeyin. Belki iyiden hayırlılakla gelirsin. Benim yerden tutmayın. Hiç sileşatın alsızsın. Sayın seyirler dermiş. Yani seni şapkadığımızda divana gelip şöyle sıram saldı. Bu yıldızın benden 40 günde işik ömrümüz var aşkı uyumda. Bayılın abi. İş bu şu anda. Bak yedikten böyle bu yalan. Bir mutsuz değil bu yalan. Yani o boyundan boyası. Ayağımdan yıkandı. Cidden bu. Gidin hemen bak. Var mısın da kütken ümitlerin? Üzerinden para gurga alıp gitti yoksa. Yürüyüz yolumuza, yolumuza. Yani Allah
Raslapsın raslap şuna ettiler. Akıyet. Sina şafak yazgan iken. Hey işimiz dağıttı verecek. Ama yılızın uygularına kırıp kırk olgaç. Tuy yazarız. Yok, rakırlaş kirekliyeni kirekli. Boya bitti görüydüğüne gitti. Dene, cıvana bakırlaş kirek ol. Bakırlaş kirekli kirekli. Oy bir şey var. Nima keleş kirek mi? Ne keleş olsan mi? Nima yazık bula. Dene, ikisinde o kirek geldi. Dilese bas. Dilesek ismi de kaydı. Kıvırlı gazaplarına sallanabilirsek ha. İnşallah edip duran kızıyla bırakmasın. Kızımı kızılıp düşer. Kaldır kimliğini kaydı. Kıyadan kıyağa, sikri bir yan geçemine. Buyurup bir bit bu hadi. Anı buyurup dugu, atıp kınalarına mümkün. Hani, sen bir bu sözlerimizde sınav şemine sevişsin, şulay bir dene. Ömer bu yapalım. Oturalım olur mu baymış? Koyuyorum amin hak yigittir. Sınavgan babam. Sınav durası yok. Kuktegilerinin ihtiyarını bilmişe. Aşık kalmaz iken şu. Derdimiz diye çetul iken. Bizim derdimiz sin baymışe. Koyuyorum amin hak yigittir. Biz niye nedir kavuştur baymışe. Dur Züberce, dur. Bizden niye gayemiz var? Biz bitti uğraştığında, yollar biz bir yapmışlar. Bizden ayırsa, vaatlik, salkan gurgunu ayıralım. Emrimizden kudreti şiksiz iken şu. Yigir yapsınlıktan tuğu. Yamanlıktan ağzıma soğuk. Demediniz Züberce, yazıksız sürüsen. Şunu biz yedikti damlı. Damırından bizim yanmalı yazıktı günü vay beşi. Bizim kız yaşlarımız senin babağına koran kanlığı sarılır mı? Kullarımızda, ayaklarımızda demir boğumlar sallarız. Lakin yollarımızda azat kaldırırız. Ultun kulaklara yardan çıkarmıyor. Yarması ola da tiri koydu. Yazmış durmasının yanlara diye başlar. Onları sikip çıkan bir öyle. Hemen biz, sikirip çıkarız. Orası da senin bir koymuş. Benden bile kula! Yılan kula! Benim yetem yok! Ah şul kollu! Ah şul kollu! Kanun kulu! Gözlerine kanun yazarlardı. Şul kanunun kulu bulalar. Öyle. Bile yılan sokuşlar. Şafak bile bizge kavuşurlar. Lakin ult bilen su nişip kavuşsun dey. Onlar izan tügül minde. Bizning bilan tug'il bu ko'kdagilarni erkak. Sağlarımız nigahına barışık bilge. Şulay bir Rabbime bir bu. Nigah barış akılından tegesi görmüyor. Allah kulu bolu, jinge ben ul birka. Hazır indi biz, o'z-o'zimizga qul bo'lib yashaymiz. Oqpon sheshan shulay aytadi. Oqpon sheshan neydan qildilar, shuni unutma. Oqpon sheshanning jonida, ruhida ilgari qolmadi. Ruhini la'nat o'qidi. U o'zi ruhiga la'nat o'qib ketdi. Yo'q, yashab. Ko'pni ko'rdim bola. Duolarni sanmasana ma'anali birovning harakatda qilgan. Haydi. Ona bir yaxshi. Bor tilagim sizda shundan aralov. Aralama ne? Aralama. Bizde aralov. O'zi bir harakat qilishadi. Şimdiki canım şu kuşak fıstık yana. Zeyhan. Yılmaz'dan altından kaldırdı günü kaydı. Kızım yana. Kızım öksürlerdi. Zeyhan kaldırdı kaydı. Sizin kirenin kuvveti. Şarından çıkma. Seni kutuktum okula bak. Simarın hoca. O zaman birisine yaratışıp koştunuz. Hatırlarım.
сізге егет кебек түгіл, ират кебек ет. Сібәжетсіз, бір күні күнде яшай алмай шықты. Берген Фатиханың қабақлар әне. Бұл қарағы мені тағыдай лақсықты байбеш. Көкірегімде әктіріп намшы қан болса, анысы да алып егіттерді болыр. Фатиханы келерге ана, бұлаша қойды, бұлаша ғанейін. Мен Фатихайы аластан деп түгіл. Кері олам деп сізді шақырттым. Алдығызда ол кері олам. Ақсақаларының хұкімі хұкім. Мұннан ары көрішуімізге резалам жоқ. Әгерде бізні құяш яқтысында мәхрүм етсем, ай яқтысы бізне қауышты. Teşekkürler. Lenidi. Paratmamış. Alıp duracak akşamına. Kilimine kaynana kapıtı. Yıkatayım bir şey. Yaşı geldi. Dereceler kısıtlıdır. Bir şeyim bu. Onun derecesi bizi bile. Benim de yaşaklarım var idi. Sineli de taktırsın beni. Sinirler. Şiversin. Birisi ömrümüzde ayağa aldılar. Düşme sürüp gibi bekliyorsan. Nina da bir kavur bir korun hakim. Lekin bir narsaga bizning ixtiyorlarimiz bor. Yaşlı tanıdık dostum beni. Senin yaşlarında ecel şok. Gıybetler var. Kirmedi. Edem bağırsın da Beni ızdırama. Sen o ülkeye basınla böyle başka şarapsı yok. Kişi bakımına. Bakım kralına. Onu bir bakımına gidelim. Gerçekler bilgisiz. Lakin bir narsa da bizning ixtiyorda. Ulardan kerak. Kınalma. Kız ayaklarım bile. Onun yanına kimlere baksın. Yazığından tuttu. Anam olayı. Anam derviş sulu vakitte bana. Bir yamanlar. Hayda baksam şundan laftılar. Sonra bir bedenine alıp geldim baymışım. Yaptır koratırman. Koratırman hayırlıga olmaz. Jirde buzukluk bu. Jirde bendeler yaşayın. Bende bulgan jirde var da var. Kuş baymışa. Bağırını kutlayalımız. Yalar var mı ihtiyarında ettim? Mevkum yokum mev. Onlar iktidar. Aydın. Kukten ettim deyip yürüydüm indi derviş. Senin kılamışların tırman sayın bizne nağrak bir şey. Bir de leşitten yakışı sesin bizge. Elle dimeni. Nasıl hala? Elle dimeni kitlesin bizden. Dünyalarımızla tanıştırdım. Uzakta baraka kişiler birimin. Ne mal kirek mi? Diye kirek şikarlı kuk gizdim demem alacaktım. Kralay bulaş diyemezler. Ezi durgaş. İzlem taptım ana. Ortayın kaysına girdim tekerlikle. Benim diyarımda şiyar rezanım ötte. Yolanla bu derviş. Beni kuşasız etti mi? Olayın her şeye kırgıtır. Kul çıkaramazsın beni anlıyorsun mu? Sesiysin, seni hiç ne anladım. Anlamazsam anlatır mı? Yolanlarla giremedik hep bundan. Ben gitmeyeyim. Gider şirkilmez mi bunda? Giderse, vay nişanın yüzü yaptığına güven, kuluna kalkına. Hey, ikine bir kapışarman.
Şuna bir, Allah ömrüne şuşunda ömür ettim. Ya Allah yılan karat durasın. Mimarili barı, bildi bişkine. Sen bayağı izgin kişi durur musun? İzge tügülmün indi min. Baytaktan. Geri durma aşkılay hakikatinin kuşlağın. Yalanlığın anladı. Kıdı bir şey Oldu saraylarda kürdün kayıp başkan hakimlerinin iminlerine 40 yıl boyu dua koydu. 40 yıl boyu üzümüm ya hayır işi yazmışım adamındım. Anlaşılan nerede aldımsa, nerede aldım? Dünyalıkta olmasa ahirette alırsın. Yakımında acımda. Kırkaklı birinci kapı. Gitti direk gitti. Yemişsiz bagaj, balasız kuş gibi. Ömrümün bütün bardanın ismi açıldı. Kukten çirgen sürdüm bile. Arası şirinin kuklu nimetlerine, kuklu lezzetlerinden mahrum olan nimetleri. Kısırıkken ömrüm için kıskanan bir bayışa. Lakin bir şeyi kıyraş bayıkanda yanıp bayı. Peşimden dumalanıp kalma gayretim. Tanmagan kısıkların tırgı bir bilime. Kalem bilim. Mekubulgen yanarımda okumasın. Şabaklı bir bina. Bu golüm bir. İnsanlar kaçmaklı. Artık bundan. Gider. İngilip bir engemetim. Kupten ütken haller turunda. Yok tırmanayım bak git. Koyma bir şey, bilmezler ki ne o. Belki kumullerinde kuderlik gitti. Mezek tırmıytır ansamana tıgın. Bak git derviş. Tırmasam da tırmamasam da sileyim. Bundan 30 yılların şabası. Bundan 30 yıllar var. Bundan yıllar yıllarda şeylevlerinin birisinde bir yaş gelin bir yaş gelinin yeri yoğa gitken ilk sağımlar olan başta bir gün dikken belki kaç işler kopar yolunda var bile. Yolunda kaşında da var. Yani vekilinde kursu şeylerden Filipin'den Fırıkyaş şiberliğinin kapaşı bulur. Gündüzün yürüyümle Latinlerin yigit şokuna kırıyor. Bir yılda uzlanan dünyalar bir bala tutar. Lakin rıhtırda İlkinde kendiler var başta. Allah'ın koyduğu bir kabul bir şey. İlk yaklaşık kendiler iken lakin bir Kuday'ın merhameti ki biraz ekirgen koluna çıkarıp koyar değil. Ne belki boladılar kızını şeylemden bir gençleriymiş. Kuday kuşkandırma okulunda şunu firmene sundu. Onun karşısına kendine bizde yürüyüp çıktığında şimdi kalbi kup mu girek oldun şunu sıra gittik bizde belede kapkara kumdi. Balana vallahi dava almışım. İkinci günde eğlenip koy. Halak seni kulüp dursun diye. Halaktan sonra bu balanın doğada tatlıman enişletim bir kendini. Onu türmene bir anda değil. Onlar sekiredim. Benim
Dervişler şu başını. Bana alıp kalanlarda bu işi batırma neyse üstüne verir. Derviş olkun ne şeylerden gidip. Bu ne böyle şey? Angeme şu şeyde. Dünya bizgençimin engemesi kutlar mı? Hambureylerinin tayazamın. Denke bir kendi isim. Derviş kolunda kamaçın otturadı. Altı isim davada konuşur. Yine de hambureylerinin sonunda yazılamam. Balının manmayında. Sur koramin bolgan. Enerjilik civarına katıskı. İnanı kuyu geçti müddet esmerlerim. Senin yapmanda kutlayan bu şey kütkensinken. Hem ötkenler bağırır biz bir marttan yerip girmeyin. Münemin de kirek bulgaç, sinirsep toptum da kemiga. Örgüne sunsun seni derviş. Dışarıda Hızır İlyas gidelim. İblis bulganık. Ne öteler? Hızır bundan azaplarım az buldum ikenliyse. Bir kaybımı bir yasa aldı. Yıldaşımda yarın bir yıla okuldan yasa yazdı. Şuna göre yılı bilmezsiyse balata. Uldası yalama korak emrine bitti. Şırından bir Uker baybişe, uker. Ukrem! Ukrem! 40 yaşım durmaz bro, Kuday beni yersiz kaldırdı. Balamına kaldı. Şama koyasın. Ganelim koya. Uker baybişe, uker. Günahlarının ışıkın. Emrenin şu 30 yıl günahsız yaşamışın günah kader. İblis! Diyorsun! İblis bulsa güçlü bulayım. İmanında bir şeyler derviş. Emre hazır bin 30 yıl yuklanan iblis uyandı. İsraf edilmeden kışkın taşabilir. Sığımsıydı derviş! Yes. Son. Lakin ben görüşsüz olacağım. Durmuş savaşının en sonrasın. Şimdişin en sonrasın olacak mı? Bu yem gitmese savaşın sındırıp olacak mı? Canı yesizsin. Senin yazmış kakabikra. Benim bunda. Varsın mümbeyazın bu şaka. Şaka gidip ya. Yok! Yok! Bütün durumda kadar gideceksin. Kudayım yerden müdüm bir şey. Bu işitmeyin. Bunu böyle yakşı bilen değil işitmeyin. Birevni de yargılı kamıydı. Cezalamıydı. Münesinin cezamın. Dışakta altınlarımla olma hanım. Bu ne kadar kuruşunu dulayındı. Yok! Kaybı bu kaplar için üstüme yenemin kaybalasım yok. Bakın bundan derviş! İncitmeyin. Eğer kurttan kalacaktırsam, inatına hurlam. Hoş edirmin. Delil bilmedi. Divana. Korkutma! Korkutma! Benim korkularım korkular bitkenimdir. Yargışılmadım. Olamaz. Eğer dağlar yol aşağı atlamışsa, alanına da pişmiş cezalar. Esin var, var! Bütün dünya bana baş etmini. Peki ben, oyun işedim, kulu kapı. Ağzımda taş. Şu ayda sen kurkasın baybişe. Kurkasın. Korkmayın. Sinem hazır taşına. Dirisin sağlam böyle. Kılıçım yok. Kuk ne kıttı baybişe. Azılarına düzelmin. Değil şunu unutma. Benim şölemsin sen.
Мен не тілесем, сен шуны ішілерсің. Мен әліге шығам. Әмі тынышыланма. Шақақ бары бір беге бачақ. Бір жанымды екіге бөлауының пекші. Қатсыздық болса да дұрыс ме? Білем. Жорсында. Нәрсе білесің? Қартан қашақ. Сенсі бір жеттен ұтамыз. Сен мені күзетіп келесің ме? Юқла. Күзетпен оқиды. Көңілім сезді. Мен бетсенің бешем. Түндер бойы ұйқы алмышым. Бедерден көрдім бақты. Рух халқы сұлу уақытта бек яман сөздер сөйлейсіз. Соқ. Әгерде сүбәжеттің болмаса, мен сен атылғыры ер болар едім жа. Ләкин не үшін? Мен сені көрдім. Әйел, сен мені күтугір. Шума көмәкті мәшіға қолтымда өтіп мені. Ер қатыны бұлатырымда. Жылама. Жыламашы. Сенің жылағанды көктәгілер бар бұр ішіп. İşmasam, yolda çıkmayayım. Yolla gidip kutuluruyum bu belede. Yok. Yol şılatılmaz. Bizge gireksin. O yigit ki. O da bəxtli miydi? Var miken, seni yuvatırday bu dünyada sizler.
Нәрсе деп мейванға келгенсін екен. Ирмәгізге татулар кірген. Көрем, атлы болсын. Ой, алшаға алмай. Әйде, қос ұлдар. Шәфәр, қонақ тапқымыз кетірер. Dur yaşlı. Bir қаламызға шулай ұлылап патшалығына. Рахмәттер яусын. Сен қол түгілі ол яшылаға. Бірақ өз қол болып яшиміз. Барымызда қылар. Міне мұнда отырал қылық. Рахматтар яусын. Yüzlerine nur ingan şafak. Babınızga da şulay eminlikse. Bizge degan eminlik. Haftalarında burası yaşlılara. Sağlar uzadı. Şöyle biri, eli sizde bulay. Tatlı güneş, biraz tırşak tamam. Herkesine birbirimizge şatlık bulup tügül, aqbayı bulup satmamız. Әлемдер әңгәмә сөйлеп килгән идем. Дөньябызга булай хат кергәч сөйләмим. Шекал шоллабай алайсың. Біздің дүниябыз қаман жыл. Bir кеш, құтыдай. Kutlanmasday. Күңелле хәбәр түгел. Бәлки шәфәк чыгып торыр. Yok, çıkmasın. Біздің шәфәк белән арамызда сыр yok. Ярый. Bir bulmasam ne demek? Çıkma şəfəq, çıkma. Ondan da yamanlara buluruz. Üçüncü ayda әнемі firmadan çıktı. Әлі işlere. Direkt durdu. İşleyemedi. Arap, dedi. Yok. Özü şakırgan etti. Әсин шақырмаса да бар. Ана бит. Білем. Lekin barımızı da bir yolu itip taşladı şu. Yolçılar, söz tavuşmağın şişme durasın. Ey, söyle. Şunu sözlerim sizin hatta. Aksakallar beyinde başlar. Başkalar bilen nikah olsun. Көңіл аздырады. Сеңа ләғнәт өтір. Миңа болса, ләғнәт бар шәфәк кірауды. Başka lәғнәт, миңа ләғнәт түгел. Алар ил аталары. Аларның сүзләренә қалам салмыяр. Bizning не ziyanımız diyesin onlara. Yıllar kırık ile. Aksakallar var bələni sizləri. Yalan. Ahiretin kuvveli satmam. Peygamberlik ziyan getirasın. Yani Ənəv Dərviş var dünyanın tutardı. Sizlerin altta her şey gözete. Var görgen bilenlerin aksakallarına ciddi. Ruhumuzdan olsa ruhumuz dağılaşak deyip kutlu duraka. Derviş. Nik emin kop çıkarmayken şuna. Bana öttü kalmışak. Dünyanın tirsilkitip durgan baybişenen şuna kişi. Mine, әнемнің сәйер яплары бүгінді. Yarı Yaxşı xəbər bilən ki, yanlar. Yaxşı, xəbər kütlərgə basnaqda etmişsiniz, yaxşılar. Şuna ikin digənik. Olay başımızına bir bunu girip, şeylə özün taşat bildirə oylasanız, yerlənən iqaldım hər şəxəsin. Rəhmət qalça bulamay. Bu bələdən başılıb buna qutulub olmaz. Dünya xələn bilib olmaydı. Мен әнейім yanına барып қайтым әлі. Мұна емшегі болырға тиіш. Ақсақалларını жиып айтсын. Барып қайтым әлі. Барып қайтым. Адам шақта. Неге мені күлден тартып шығарды екен яшылғаны? Қора күллерді.
bu dünyada lapa yalnız. Ak yigitler ikiniz şol bulut altındağı kuyaş kibisiz mena. Kara bulut altında. Singlim gibi göremezsin şeker. Ama hallerini şimdiyedirge kolundan kudretlemiyor. Bu dünyada ikisinde kişiler birbirine bozan kültürü şekilde yaratılmadı. Eğer bu ziriklerinde olsa bu meşallık idrarlan bulurlarıyla birbirine. Ayıp kalmadı Suzan şeker. Bu dünyada senin için şu anda temin diye uşar bir de edep varmadan besin dikine. Bilem, yaxşı zatsın, yaxşı bulamay. Ey arayın, şaka. Nikitin. Dünyanın ismi bu. Yaxşı bulaydı. Dağlardan dırıp kalgan yalnızla baş üstü. Yapayalnız. Ağaçında kış yazında. Hamurda kırmızı da yok. Benim nesnem var. Bir yerim var. Anısı da başkanım. Hirsizden doluydu. Hirliden doluydu. Şimdi işin şu an. Bir dirmede yıkılan hatırımı yaşarız. Yastığıma başımda salladı. Yastıkman sıkmış. Ol bekmeyene bilir. Yusuf peygamberinin iyi sıvarı üstü yürü. Bina yastık. Esselamu aleyküm. Hüseyin. Yok. Var. Oraya demiş. Benim yüzüm yumuşum orada durdu. Sen bekleme. Bu nasıl? Kucağına kaç kesin. Fark ettim demiş. Burada kucağı. İşler bulmasın diye. Aynen var. Oynam. Onu koyup duruyor. Olmaz. Bir aşk işlerse gerek yok. Dünyamızı fark etti. Dünyası bitirmiş. Üstümüzde hareket tekerek girer. Ruhuz biter. Dumanlarını bitmez. Yok mu süreme? Senin yüreğin yıkar. Yulağa basıp yaman yulağa bastı. Milatına çıkamayın. Kıyametçinin günahlarını istiklalıyım digin. Ondan boş toplam digin. Yerinde günah yerlerde yok. Öldüm sayın, düşman sayın arkadaş. Süper çektirmez. İnsan belki bindir, belki civanalır. Anası müminim dermiş. Şapşık olur. Lakin benim mirim düşerimde. Anasına şükür. Bütün il brigade birisinin bilgisi. Bir de benim işim yok. Şenledim de. Ben bu konuda şişirmem. Fark ettim demiş. Hedef süreklerinden yıkılan insan. Şumanla muradıma eriştim. Min devrimizin ihtiyarına ettim. Ak yigitten baş tart, günahlarından kutul. Kişi gaybin kopulav, zur günahı. Günahını koyar senin. Böyle hayat atsa. Bu yanlışımda bu. Sinen sorar bilmez. Fark ettim demiş. Kısa süren salır işler şartlı. Min kişilerden kurutmayın.
Мен бір нәрседен ақырақ мен еске. Өлім де жоқ бұға, жаза да жоқ. Келім екен, ойны сүндірен де, шергендің қараңғы түн түшірен. Бүгін айтып тұрған. Ашығырға керек, ашығырға. Ашық деріш. Бар, ашық. Симағына. Әлі амағына, жүрме yanında бір қора елап, ұшқырып үйрейді. Үйді кіріп сенен шуға көрмәсін.
Мен де көздерімді өз қолларым білен бош қыла бермесін. Тіш тырнағым білен ябышып жатар еді. Ерім yok benim Sibel'ce. Yerim yok. Bari tek seni yine yersiz kaldım. Şunun için şanımız verende. Kalk yürü. Düştüm. Beş ay kadar uzun oldu. Kuzu almadım. Kuzum gitti. Çiftlikte neymiş? Kendisine şunu sağlattım abim. Bitmez. Şartlıklar. Bitmez bayılarımız Sibel'ce. Sen yanımda şartla. Direndik. Hatta değildir de bulundum. Senden başka kızlar samıştım. Yürü geçtik Sibel işte. Senden, sen minden şoyarıp başka. Emin ana, kol tutuldu. Seni damdan tartıp alıp, kuşağıma aldım. Uyumak kırgın şaplar sağladım silerlerine ballaşım. Kadir bizni bir kimde ayıramaz. Ayırdılar bitinde. Ondan ara bir girmeli. Orada birge yaşayacakız. Yani ben şurayı tut. Aynen nerseydin? Indeşmedi. Tutayım da iki ömürge yıran şirge başı. Yarak şirlerine başı. Biz nerse yaşayacakız. Aş bürüler bulap durgan dağıda ne işleyimiz? İki ömürlaşırızın dağıları gider. Bana kuşaymış ereye deyip de öldürmegen olsa biz bunu güzel puanlanan olur idi. Ondan ara birge yaşayacağız. Bir girmeli. En iyi başına gidip çıktık. Aynen nerseydin? Indeşmedi. Anın kırında aksakallar şirdi. Belki aksakallar kaybettim çıkarıp bizni yeniden boğuştururlar. Bilmeyeyim. Allah da bir başandır yeş bulganlar. Allah iyileştikleri kütten unutkanlar. Ne bir davaşı? Hayır. Düşüler balkoda. Balkodan davaşmışlar mı? Şu kurgunuş davaş. Bir kurtulma değil. Korkmaz bir şey. Korkma bir senin yanında bir nersen de kork. Bilmem olsa bu kanlı olaylar. Üzünüz kurrarsız. Aman kapan bırka. Bunu kapırsiga. Çoğduğunu bize. Düğümümüzde kurban düşürdüler. Bu berelerden kulayım özünü sakla. Bilmem babam o işitmem ben bu. Kuru tamırı kuru. Neme kırıya bizden baklamadı. Neşe boylarında kuzaldığınızda kızak işlerskede. Var cezası bir üstüne şaşar. Yol başından ilge atlar girmeye başlar. Yolgalarda su var kurulu. Bir yerlerden şirin yakaladı. Kamçı yağmur yağmadı. Talak giydi. Kışladı yaprak sarmaydı. Üstümüzde ağaçların lafı. Oğluna mısın Ali? Oğluna mısın Ali? Kanımızdan mı dikişler baka? Hayır sürüleşek! Oy sürüleşek! Akılınızda biliniz adayla. Akılınızda biliniz. Bu ne günler
Sivana varmış kaça. Tımılsanım. Tımılamağız. Bir şulğuna bütün dünyamı sırmıdadı. Şımalamaz şıldırı barışa. Senden hazır tanışıda bırakın. Buradaşlar! Buradaşlar! Bu iki yamansa buradaşlar! Bu varmış ha. Bakımdan da tadılar. Sen masada iman gitarınızı verecek. Sen bir şey mi kaldı kaldım olma. Sen savayında baymış ya. Bakanımızda tanrınız kalmadı. Adı uzaklarından fotoğrafımızda durun. Bu resim. Helal uşağımın kabukunu sima. Cana. Bana duygularını yardım vereceğim. Yüreğimi aşağılarınızla gider. Etsin. Olan bilen bakımlaş. Bakınlar. Bakımlaş. Bakımlaş. O isimine karadan çürüge nasip buldan bilesin. Sana da konuşmuş gibi ama en iyi günden size gidin. Eğitilirsiniz. Eğitilin. İşitilirsiniz. İşitilir ötüledir. Zevat. Tuğ bizken diyebilmezdi. Dağlarım, sularım diyelim. 17 yıl sinde Mermi'de rahat ettim. Kınçsız ecelime başım. Hoş diyelim. Yolçıgılarla divana Cəfər bəxil bulmaz. Benim bir qaybım olsa senin malından başım. Of. Bəxil. Küçsünlər ədə küçsünlər. Var konuşlar var mı öyle şular mı? Diyagımızda yemindir. Varusuna buzuk mu?
Өлгендерді жерге көмеді. Өлгендерді жерге
Камал, Рунар Шаяхметов. Шофқан, Алмаз Габидуллин. Йошылар Рүстем Габидуллин, Алмаз Габидуллин, Артур Латыпов. Музыка бизелешин алып барды Иршат Галиев. Ут бизелешин алып барды Иршат Нургалимов. Біздің егіндеріміз орталықта күші алғыштарымыз үшін негізі рахмет. Спектакльдің режиссері Зульфия Фахриддинова. Hayırlı kişiler, hürmetli tiyatro seyirciler, hayırlı kişiler, Müslüm tiyatro. Şundan da ben eskitkiş tiyatro ko'rishi, spektakl qaramızdık. Hem de benim dilerim şu, yani nаш bizim sezon devletimiz konkursının tağında motorrak ko'rinishlar bilan o'stirib borsak edi. Shundan da men eskitmali bo'ldi. Har biringizdan men rizolasharsiz, kelishasiz. Hamda endi o'zimizning kichkinagina bu yayimizda butun dunyo tatar konkursi ismidan topshirib ketasiz.